Ya provisional budget ko ya March ni ko tok tarik ko ni abachingi dal ko chet tarik ko matsuda ha aruya chingni sargatamni budget sesino provisional budget sesino chunga nanggaparang ko tangtang isurangni gemen discuss ka ha jekai land and revenue ni gemen market problem ni gemen aron deke tangtang civil works so ni kanirang duma aron deke tourism department rang ni gemenba chunga kusinawalo tangtang discuss ka ni rang ko takha aru un baksana adita mosinang ko ba chunga ba angan tangan official mosin ko ra bai delimitation ni gemenba chunga adita house discuss ka ni ko takha aru ya angni ya official mosin ko ra ba niyo house ruling side ni ongjamaina opposition side ni ongjamaina kemak MD sirangan ya mosin ko ra chapke chunga na main ya mosin ni gemen discuss ka na mana aron deke ya delimitation ni gemen chunga house discuss ka ai chunga resolution ko bara aron deke chungni resolution ra anio chunga ya delimitation committee ko form ka ai chunga ya delimitation ni gemen cha kurang ko de nagata chunga ya resolution ko ra deke da alo chunga dengtamansa card motion rang ko bara ba aruya card motion rang ko ra ba ai chungni dengtang constituency ni MDC rang wa mangni nambi ke ba suggestion rang ko bo na aron dake banga MDC rang na tangtang ni kamchat ke ba suggestion rang ko ni ya district council ni nam gni na chunga mkhangchi adita suggestion rang ko ba ra mana bisungni suggestion on ke barang ba blongin nama aro chunga bisungni suggestion on gebani geman khangchi ya nam dapatani ko takna gata chunga wa mangna assurance ko bona dage bon khami da alo chunga winter capital ni geman ba mosin ko rabani geman chunga discuss ka aro ya winter capital ni geman discuss ka aingon chunga wa mangni raba gapa resolution ang ko de dalo house ra chakcha maina no ba ya winter capital ni gemen yang pa budget sesno state on already discuss ka mana aro state on already committee ko form ka mana uni gemen chunga da alu ya chungni district council lo ya resolution ko rana gita nangjak tan kinga maina state on already committee form ka ai ya committee rangan da alu ya winter capital ni gemen kamrang ko kana gita ja kurang ko de inga uni gemen chunga da alo ya house ya state committee rang mai dakba cha kurang ko de bainga mai dakba idea rang ko ra bainga chunga u ko ni chakke jamano nanga ole apsan kamko ka gen cha ku de gen ne da alo chunga chungni house discuss ka mane winter capital ne aganon anching achik jatna nanginga ya winter capital ko aro darang ba achik ko ngimna iana support ka gijong na manja chunga makan ruling MDC ke makan support ka endi ba already ya winter capital ni gemenara state on discuss ka mana aro committee rang ko form ka ani gemen dau chunga ya JC council de chungi house de ya resolution ko rana nang jak tonginga je salo ya committee rang kamko ka bainga chim mai rak ba ja ku de bainga chim uni jamanosa chunga ya committee ko ni chakke wa mani kamga ko ni chakke kamra ko ka gen ne da alo chunga house decision ko ra